ke mbukeli masinibulise ngale ntsasa umhla weshumi kweyenkanga. Yazi ndivuke ndicinga ukuba akwabe ezinye izinto ebinguqhwi lezikhawuleza ziphele njengeentsuku zeveki ngoba yeyi ziyayigqabadula into. Kaloku ngoku soke sithi nqumama iintsuku nje ezimbalwa siphinda kaloku sibonane ngomvulo. Kodwa ke asikushiyi nje ulambatha, siza kushiya namanqaku oza kuwanambitha wetyise de siphinde sibuya. Hayi mandingawenzi made makhona. Njani namhlanje? Hayi Friday kaloku uyayazi. Friday jonga iveki ndingayiqala ndithe kodwa Friday iyanyuka. Ziyenyuka izinto. Ewe kaloku wena mbukeli uyaqonda ukhumbula into yobana uNwesihlanu unento nje anayo ngoba nokuba ubulibele kuba nguye kodwa ugcobo nochwayito lwabantu luyakhumbuza. Ude uve bambi besithi uLwesihlanu makafane nomnye Friday. Mayifane ingatshintshi tu. Tuloke namhlanje ngoba nokuba wenza into oyithanda kangakanani kubalekile ukuba ubane uphumza umzimba ngoba lo mzimba sisixhobo sakho esizawuthi ke sakuhlikunyezwa sivele sizicime mpam ibe yi-load shedding. Mangade ke kufuneke usebenzise iziyobisi ukuba ubuyise amandla. Ziphumze mntasekhaya, thathela khefu, ulale nje uzifake emanzini uzawubona mbukeli. Besitshilo ke mbukeli into yokubana sikuphathele okuninzi namhlanje. Sikhona isimo sezulu, ezopolitiko konke okuqhubekayo apha ekhaya naphesheya kwamalwandle. Wena nje hlala nathi sizawuhlala nawe. Ndimlo ke ukhalosa kalubisi ndingumadlo ngothi mazipha umamshuku mama sitsha iqhuma amade ngawetyala. I've got nothing to do with Iindaba. I know him from far. I've got no business dealing with him. Usasiba Jikelele wensi umnumzana Fikile Mbalula umangelele usomashishini umthunzi Mdwaba ngokumonyelisa emva kokuba lo kaMdwaba etyhele umnumzana Mbalula kunye nabaphathisi abathathu ngokufuna ukuba abafumbathise. We want to urge all political parties to submit as agreed so that we can then consolidate that report, prepare it and submit it to Parliament. Ukanti usekela mongameli umnumzana uPaul Mashatile uthi unethemba lokuba iza kuqukunjelwa inkqubo ejongene nokulawulwa komasipala lungaphelanga ulawulo lwarhulumente uphetheyo. Andinanto ondize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni makhaya, igama lam ndingu Ikhona, ndiyimvumi. Zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus. Nonwabela izinto ezifana nezemidlalo, ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya. Ningahambi. Usosiba Jikelele wensi umnumzana Fikile Mbalula mangelele usomashishini umthunzi Mdwaba ngokumonyelisa emva kokuba lo kaMdwaba etyhele umnumzana Mbalula kunye nabaphathisi abathathu ngokufuna ukuba abafumbathise. Umnumzana Mdwaba utyhele umnumzana Mbalula umphathisa wezimali umnumzana Inogodongwana owezabasebenzi umnumzana Thula Sncesi nowemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande ngokuba bafune ukufunjathiswa ngemali engamakhulu 5 ezigidi zerandi kwingxowa yabangasebenziyo i-UIF. Unobhala Jikelele we-ANC uvulelele icala esiteshini samaphoyisa eSandton namhlanje. UMdwaba wathi uMbalula kanye nongqongqoshe abathathu wezemfundo ephakeme uBlade Nzimande, wezemsebenzi uThula Sncesi kanye nongqongqoshe wezezimali uInogodongwana bafuna u500 million wamarandi njengentshontsho. I've got nothing to do with Iindaba. I know him from far. I've got no business dealing with him. Neither his people or whoever that he claims would have said these things and all of that. I know nothing. I've opened a case and then I am also challenging him in terms of the law. If it's not, we will meet in court, and that's what I'm determined to do.
Ungqongqoshe wezezimali enogodongwane abameli bakhe bathumele uMdwabe incwadi egunyaza ukuthi ahoxise amagama akhe einsukwini eziyisikhombisa ezizayo. Mayehluleka bazomfaka enkantolo. Umbalula uthi uMdwabe uyazikhulumela nje ubufakazi akanabo. Names have been thrown and there is no cause of action against those people, but spurious allegations are then made against individuals, including the Secretary General of the ANC. Isigungu esiphezulu senhlangano ebusayo phecelezi abaholi abayisikhombisa ngomsomluko bazobiza ungqongqoshe wezemisebenzi uThula Sinxisi ukuze ezochaza ngaleli ithenda. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC eSandton. Ukanti ke usekela mongameli umnumzana uPaul Mashatile uthi unethemba lokuba iza kuqukunjelwa inkqubo ejongene nokulawulwa komasipala lungaphelanga ulawulo lwalohulumente uphetheyo. Ephendula imibuzo eParlamente wakaMashatile uthi isenokungasetyenziswa le nkqubo ukuba kukho isidingo sokubakho kohulumente wobambiswano emva konyulo lukazwelonke kulonyaka uzayo. uMashatile ebezokuphendula imibuzo kulendlu yowiso-mthetho waze waxinwa ngeenzame zikarhulumente zokuzama ukuzisa uzinzo koomasipala abaphantsi kolawulo lwentsebenziswano. We want to urge all political parties to submit as agreed so that we can then consolidate that report, prepare it and submit it to Parliament before the end of this term. Usekela mongameli uphinde wabuzwa kuba le nkqubo eza kulawula orhulumente bentsebenziswano iza kusebenza kurhulumente bamaphondo kwaye nakundlunkulu emva konyulo lakulonyaka uzayo kusini na. My concern is that we are unlikely to find an agreement and amendments and legislation sorted in time for the local and national, the provincial and national election that will be next year. There was also concern whether you want to rush the framework because you anticipate that in the coming elections in 2024, there will be a need for coalition. And we kept saying not necessarily, but there's already a reality on the ground in municipalities where this framework is needed. Iindaba ze-SABC Dingobulelani Philip eParlamente. Owayesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ufake isibheno kwinkundla yomgaqo siseko kwilinge lokugqibela lokufuna ukutshutshisa bucala umtshutshisi uadvocate Billy Downer nentatheli uKaren Mon. Okuke nakubeni zaphanza inzame zangaphambili zokuguqula isigwebo senkundla ephakamileyo esafumanisa ukuba utshutshiso lwabucala alukho mthethweni yaye kukuyisebenzisa gwenxa lenkqubo. Umnumzana Zuma ke ufuna ukutshutshisa bucala esisibini esityhola ngokuthubelezisa ingxelo kagqirha ngobume bakhe bempilo. Obesakuba ngumongameli umnumzana Zuma ubhenele kweyona nkundla ephakamileyo ukucela umngeni isigqibo senkundla ezibheno eyangqinelana nenkundla ephakamileyo yaKwaZulu-Natal eyakhawa isicelo sakhe sotshutshiso lwabucala luka-advocate Downer noKaren Mon. If Mr. Zuma's private prosecution is indeed an abuse of the process of the High Court, then it follows that allowing it to be enforced pending an appeal will prolong and perpetuate that abuse. If it never said what is being said here now, that it's a fact that if they stand in the dock, they're going to be abused. Ukuze abe uyaphumelela kweli tyeli kuza kufuneka phakathi kwezinto acacise kuba kusemdleni wezobulungisa kuba le nkundla iphulaphula isibheno sakhe. He has to illustrate that it is in the interests of justice that the Constitutional Court hears his appeal. And secondly, he has to illustrate that there were no exceptional circumstances which would have warranted that the KZN High Court pauses his private prosecution while he actually prosecutes his appeals to finality. Umhlalutyi wezobulungisa olweke ngelithi akaliboni linokuphumelela elilinge likamnumzana Zuma. The suspension of the private prosecutions was directed specifically at preventing what has become a very clear abuse of the court process by Mr. Zuma. Kusenjalo lo mpawu wotshutshiso lwabucala usephambi kwenkundla ephakamileyo yasemgungundlovu uhlehliselwe umhla wethoba ku-April ka-2024
apho kunganyanzelekanga uadvocate Downer noMon bazimase buqu. Balugcwabevu ngumsindo abazali babafundi bezikolo ezahlukeneyo eThekwini okukulandela ukunqunyanyiswa kwemviwo zokuphela kwenyaka kubafundi bamabanga ugrade 8 ukuya ke kugrade 11 kwizikolo ezininzi zikarhulumente. Oku kwenzeka emva kokuba imanyano yeetishala isatu ingenelele uqhankqalazo enyanzelisa ukuba isebe lezemfundo libhatale izikolo imali yohlahlo lwabiwo-mali ezabelwe yona iphelele. Abazali nabafundi bathi kubaphazamisile ukumiswa kwezivivinyo kulandela ukuthi inyunyana yothisha isathu ithi izikole angeke zikwazi ukuqhubeka nezivivinyo ngenxa yokuthi azikayitholi imali yazo eyabelwa umnyango wezemfundo esifundazweni. Le nyunyana ibe nemashi eThekwini ngenyanga edlule lapho iveze khona lenkinga. Izivivinyo zebanga lesishiyagalombili kuya kwibanga le-11 ziphazamisekile kusukela ngomsombuluko. Kulandela umhlangano wemizuzu yokugcina ngolwesithathu, isathu imemezele ukuthi izivivinyo zizoqhubeka emva kwezingxoxo nezikhulu zemfundo. Abazali nokho bathi ayikho imiyalezo abayitholile mayelana nokuqhubeka kwezivivinyo. Owami umntwana ubebhala ngo-12 usho ukuthi ahambe luckily ngamnikeza imali extra. Mayifika esikoleni need to find out ukuthi iphepha lakhe has been cancelled. Ngizizwa ngiphatheke kabi kakhulu ngabatwana ngoba umuntu mayelwa impi yakhe uyilwa yedwa akayilwi nomunye umuntu. Bona njengoba bewothisha nabangakaqashwa kumele ungabe bona bakhuluma nomphathi wabo bangafaki izingane. Sathu ithi inethemba lokuthi izikole zizokwazi ukuqeda izivivinyo ngesikhathi yize kube nokubambezeleka. Njengoba sazi ukuthi department kusukela kuqalile unyaka kunezikole ezingakaze ziyithole imali yazo. Siyazi ukuthi izikole eziningi kwaZulu Natal no fee paying schools okusho ukuthi abazali abakhokhi. Even nalapho kokwa khona kunemali eyibasic ofile department ikhokhe engakaze ibanikeze. Umnyango wezemfundo kwaZulu Natal uthi uxoxisana nazo zonke ezinyunyana zemfundo futhi uzokwethula ulwazi olugcwele ngolwesihlanu. Ngingononhlakanipha Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Kusengumngeni omkhulu ukufikelela ikubeni nezindlu kuluntu lwasemaphandleni kwiphondo laseMpuma Koloni ingakumbi emva kwenhlekele zendalo. Iintsapho ezimbini phansi komasipala waseMbashe zicela ungenelelo lukarhulumente emva kokuba izindlu zazo zadilika ngenxa yezandyondyo zemvula. Olunye ke usapho lunamalunga ali-11 luhlala kwindlu yodaka engekho mgangathweni logama ke olunye luhlala eTyotyombeni. Aba bantu badala babini uMxhafele Matshini oneminyaka engama-65 kunye noNomsibe Anise oneminyaka engama-58 bathi urhulumente uyasilela ngakwiintsapho zabo. Yomibini le mizi ingamaxhoba entlekele kwaye sekuyiminyaka engafumani ncedo. Zazimbini zawiswa imvula akwabikho ke ngoku ntoni ke ngomana wakhe ndinsinyelo. Ndahambe ke ndiziqhatse emizini ndisalusa ndithe ndisawufumana kwami impeki ngoku ndakhala umkhukhu uba mandibe nendawo emawuhlala. Kuward 18 amalungu osapho ali-11 akwaHanise ahlala kwindlu yodaka enethayo. Olusapho luxhomekeke kwimali yesibonelelo sikarhulumente. Ndifundisa ke ngobunzima uba ndifumene iqamba ngaloo mali nango sidladla isihlangu sakhe akanasihlangu ngoba kaloku imali endiyifumana ndifuna iqamba. Uceba kaWard 18 uthi ebengenalo ulwazi ngalomba kodwa uza kuzama ukukhawulelana nolusapho. Ngenxa seyifiki lapha kum ngoku and ndive nentoba nenani labantu abahleli kule ndlu ishiyekileyo kulamsi ndizawuya phaya ndiyojonga imeko ndandule ke ngoku uphinde ndenze isicelo kubantu abanosinceda ukuncedisana nemeko kulamsi. Abanye abahlali kulo masipala bamemelela ukuba basuswe basiwe kumasipala iKing Sabatha Dalindyebo ngenxa yokungaziswa kwenkonzo. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eXhorha. Usapho nabahlobo bahloniphe imvumi engasekhoyo uMark Rantseli usweleke kutshanje kwisibhedlele iChris Hani Baragwanath eSoweto.
uMark Rantzeli ube engomnye wesibini sabaculi esibe ngundaba mlonyeni ingakumbi ngeminyaka ye-80s ne-90s. iMark Alex wazalelwa eDiepkloof eSoweto, wathiywa njengoTebogo Marcellus Rantzeli. Badibana nomntakwabo uAlex ngokusungula iqela lesibini somculo iMark Alex. Litshone emini kusapho ngokuyibeka kwakhe inqawe. He recovered, I can't say fully, he recovered as much as he could up until last week, 2 weeks ago, 25th, when he was actually admitted to hospital again from high blood pressure, and his brain, there was a lot of pressure in his brain. Kube ngokuhlwa kwangoLesithathu izolo kwisibhedlele iChris Hani Baragwana eSoweto ukugaleleka kweqeliku ukufa kwabaneminyaka engama-58 kumthabatha ngesifo sokudumba kwengqondo ibrain aneurysm gabula makhumsha. Njengoba inxalenye yeMark Alex bahlaba bekhangele ngokushicelela ingoma ethi Quick Quick neyaba indumasi ngokunkqenkqeza phambili kwiitshathi zomculo waseMzantsi ngoJuni ka-1989. Ikwangabo abangqinwa ngokuthwajize njengabaphuma izandla kwiimvumi eziqale ngefuthe kumawonga e-OKTV ngo-1998. Ukanti ingoma yabo ethi Heartbreaking Love yaba semanqwanqweni kwiitshathi zezikhululo i-5 FM neMetro FM. Benxongophela abahlobo bavakalise ukulahlekelwa kwicandelo lomculo ilenkwenkwezi ekhabibhekile. We will remember the energy that they brought into the music industry. We will remember the star power that they had. It's a sad moment, and I think for me it was a shock when I received a call this morning, and my day has been havoc. Usapho lukaMark limkhumbule ngokwenene njengotata, umntakwe nonyana obesisitiya esiyokozela iziqhamo zothando. Bekwathi ungawumzila uzinzileyo awushiyileyo ungaze uthi shwaka. Anga umphefumulo wakhe angalala ngoxolo. Kanti ifolosi yamaZulu FC uBonginkosi Ntuli ibekwe kwikhaya lokugqibela. uNtuli ke ulandulele eli kwisibhedlele saseMgugu Ndlovu emva kwedabi elifitshane nesifo somhlaza. Inkonzo yakhe yomncabo ibibanjelwe eCliffdale kwintshona yeTheku. Kwikhonto lakhe elineminyaka elishumi uNtuli uye wafaka amanqaku ayi-73 kwimidlalo yePSL 230. Inkonzo yomncwabo ebinomunyu kuphelezelwa umgadli wosuthu ongasekho uBonginkosi Ntuli. Ubulewe isifo somdlavuza wamaphaphu. Uhambe emhlabeni ingakapheli nenyanga ezimbili ecacelwe isikhulu seqembu lakhe amaZulu uSinenjabulo Mazungu Ntuli. Umndeni wakhe usathuthumele. Ngithi kunina ke bafana ningafi olwembiza ngohamba kaBongo. uBongo usayosebenzela amaZulu. Usawusebenzela ikhaya lakwabo. Iqembu amaZulu FC nabalandeli bathi baqhemeke engeqhwa Ntwala. The soccer fraternity lost another shining star before its brightness could reach full potential and full capacity. Ebesazi ukuthi mangabe ngahambi kahle teamini uma ucoacheka wafaka uzofika ishintshe igame. Mhlawumbe amfaka ngo-75 minutes 80 minutes afika ishintshe igame akora amagoli. Iqembu lakhe lithi lifuna ukumhlonipha ngokunqoba iCarling Cup njengoba sebesesigabeni somdlalo owandulela amanqamu. Because we're going to win it for Ubongi. When we win this, let's take it to Cattle Ridge for Ubongi chance, because this is what he would have liked. uNtuli ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe, izingane ezine nabazali. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Bukele siphinde sikwamkeleka khona usabukele Ekhaya Jikelele. Unobhala Jikelele weqela liselulawuleni iAfrican National Congress ufikile Mbalula uvule amatyala kwisitishi samapolisa eSandton evulela ingqonyela phezulu yenkampani Tuja Capital. Umthunzi Mdwaba utyhola uMbalula kunye nabanye abaphathiswa ngokubandakanyeka kwizinto ezayamene nokunyoba. Ingaba intoni yeneneni le atyholwa ngayo uMbalula yaye oku ingaba kuthetha ukuthini ngaye
neqela lakhe. Ufumana banzi ke ngoku kunokuvulwa kwamatyala siqhagamshela nentatheli yezopolitiko yeendaba zase-SABC uSamkele Maseko. Maseko, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Sibingelele msakazi, siphinda sibingelele nabalaleli. Enkosi kakhulu Samkele, sicela mhlambi usiqale usizobele umfanekiso engqondweni ngokuvulwa kwetyala eli livulwe nguFikile Mbalula, ingaba limayelana nantoni? Unobhala Jikelele weqembu elibusayo uFikile Mbalula uvule icala kwisiteshi samaphoyisa esentini, evulela yena-ke umthunzi Ndwaba, emvulela icala lokudicelela phansi isithunzi sakhe sokuthi uyena nongqongqoshe wezezimali eNingizimu Afrika uNokgodongwane, ungqongqoshe wezomsebenzi eNingizimu Afrika uThula Sinxisi kanye futhi nongqongqoshe wezemfundo ephakeme uBlade Nzimande babefuna intshontsho laka-500 million kuyithenda lika-5 billion elalizokhishwa yiyona-ke umnyango we-Labour lana eNingizimu Afrika. Leyo thenda-ke kagcina ingenzakalanga. Umthunzi Ndwaba-ke manje usesola labaholi bezepolitiki kanye nongqongqoshe abathathu ukuthi babefuna intshontsho. Kuyena uMbalula uthi udicelele phansi isithunzi sakhe wamvulela icala le-criminal injuria. Waphinde futhi-ke ungqongqoshe wezezimali eNingizimu Afrika uMadibu Inokgodongwane wamthumela incwadi yabameli emnxusa ukuthi kulezi insuku eziyisikhombisa ezizayo kumele ahoxise lamagama awashilo ukuthi uyena uNokgodongwane wayekade efune intshontsho noMbalula lawo 500 million. Nina ke njengentatheli nikubona njani oku kuthethwe nguMdwaba? Akulula-ke ukuthi mina-ke ngisho ukuthi ngikubona ngazi ukuthi isiqiniso noma kulona yini iqiniso, kodwa esikwaziyo esesikubonile ekubekwe phambi kwethu sibone incwadi eyiqhamuka kuyena ungqongqoshe wezezimali uNokgodongwane, saphinde sabona unobhala Jikelele we-ANC uFikile Mbalula emvulela icala, aphinda futhi amthumela nencwadi ethi akahoxisele amagama akhe kulezi insuku eziyisikhombisa ezizayo. Saphinde sabona futhi nongqongqoshe we-Labour uThula Sinxisi naye futhi emubhalela incwadi ethi hayi lo muntu njena uyamdicelela isithunzi sakhe edlangalaleni ngoba kunezinsolo abhekene nazo kumnyango we-Department of Labour nenkampani yakhe. Yazi-ke futhi-ke manje kuseni yena-ke umthunzi Ndwaba usefake iqephu zengxoxo yabo nokuThula Sinxisi ku-WhatsApp. uThula Sinxisi ekukhulumela ngezinye zey'ngane zey'hlobo zakhe kade ifunda khona enyuvesi yase-UWC phecelezi University of the Western Cape, ngenkathi yena-ke umthunzi Ndwaba esawuyena uhlalo we-council yase-university, okusho khona ukuthi baqala ukukhuluma mawubheka uya ku-2021 ukuthi baqala ukukhuluma nje bobabili lapha. Ingabe igama likaMbalula linganyobhe kanjani eludakeni njengoba unobhala Jikelele weqela elikhulu le-ANC? Leticelela phansi igama lakhe mawukuthi uzosolakala ngokuthi uyabandakanyweni ezintweni ezithinta inkohlakalo nobuqhophololo kanye nokwehlisa imali kahulumeni ngomlenze. Lokho uzodicelela phansi isithunzi sakhe, kuphinde dicelele phansi nesithunzi senhlangano ebusayo, kakhulukazi njengoba ibheke okhwethweni lakazwelonke ngonyaka ozayo. Ubona naye ukuthi inhlangano ebusayo uyantengantenga ayenzi kahle. Abantu abaningi bayibona ngazi ukuthi inhlangano enenkohlakalo, inhlangano entshontsha imali yokubuso, inhlangano engalethi ingqalazinda nempucuko kanye nekusasa elichazile kwabantu baseNingizimu Afrika. Lokho-ke kuzothunaza kakhulu iqembu elibusayo, kuphinde kuthunaze nalabo ngqongqoshe. Ubheke nje bonke labo ngqongqoshe ababaliwe abaningi babo. Udokotela uBlade Nzimande uyilunga lesigungu esiphezulu sayo inhlangano ebusayo. Uphinde ubheke uThula uNokgodongwane naye uyilunga lenhlangano ebusayo kwisigungu esiphezulu. Kanye futhi-ke naye kuFikile Mbalula unobhala Jikelele. Mase kuba uyena-ke uThula Sinxisi kanye noBlade Nzimande, abaholi abaqavile bawo amakomanisi lana eNingizimu Afrika phecelezi South African Communist Party. Maseko, oku singakujonga mhlambi sithi yinto nje yokwenyelisa igama likaMbalula nabanye bamaqela aba ukuthi kaloku siya kunyulo lukazwelonke lonyaka ozayo. Ngathi mhlambi yinto nje efuna ukumosha amagama abo? Angangisho ukuthi into efuna ukumosha amagama abo ngoba asibazi ubufakazi yena umthunzi Ndwaba aphethe. Ngibonile namhlanje ekseni kwindawo yezokuxhumana phecelezi uTwitter or uX, yena umthunzi Ndwaba khona izinto azifakile ingxoxo zakhe naye uThula Sinxisi. Asazi-ke ukuthi labantu ababethunyiwe beyokhulumela uMbalula, bekhulumela nabo uNokgodongwane noThula Sinxisi noBlade Nzimande, usiqiniswe yini na ukuthi babelifuna yini leli ntshontsho la 500 million?
Ezizityholo mhlawumbe zingaba nomthintela kwinto yobana uNibhalula angaphinda anyulwe kwisihlalo esiphezulu kwiqela le-ANC? Hayi kusasekuseni kabi ukuthi singakhuluma ngaloko. Lokho kuyoba uma kuwukuthi uMbalula bamthwesa icala enkantolo kuyomela shenxe esikhundleni sakhe njengo-Ace Mahashule wayenobhala Jikelele owashenxa. Mawukuthi usaqhubeka usahamba inkantolo ngeke kwazike ukuthi aphinde anyulwe njengonobhala Jikelele weqembu masekuyiwa kwingqungquthela yayi-ANC ngo-2027. Maseko, masibulele kakhulu ngexesha lakho ngalentseni. Bonke kakhulu. Enkosi. Lowo ke mbukeli bengusamkele Maseko noyintatheli yezepolitiko SABC besikhanyisela ke ngenyathelo likanobhala Jikelele we-ANC ufikile Mbalula nowaye wayovula ityala eSandton evulela umthunzi Mdwaba weThuja Capital. Sisathi qhwi evenkileni ungalicofelo qhosha. Ukanti kwelinye icala ngelixa uMzantsi Afrika uchophe ezithendeni ulindele umdlalo wandulela wamagqibela kankqoyi we-ICC yendebe yehlabathi yeqakamba neAustralia kwitumente eqhubayo eIndia. Kubekho impumelelo enkulu kulo mdlalo ngokwawo. Lo mdlalo ulandelwa ngabantu abaphantse babe ziibhiliyoni ezimbini kwihlabathi liphela kwaye uza kuba yinxalenye yemidlalo yeOlimpiki ka-2028 eLos Angeles. I want to play like Virat Kohli. All I ever want to do is represent my country internationally. Kuninzi lwabadlali beqakamba abafana noAnna okumela iIndia kwi-Olimpiki ngoku ingaba liphupha elinokufezekiswa kubo. Uthi uninzi lwabazali lukholelwa ukuba njengokuba iqakamba iza kuba yinxalenye yemidlalo yeOlimpiki kuza kufezekiswa amaphupha abantwana abaninzi. Iqakamba sele ingumdlalo othandwa kunene kumazwe afana neIndia noMzantsi Afrika. Kodwa lo mdlalo awukabonakali kwamanye amazwe ngenxa yobude bawo. Ngokwesithethe umdlalo ovavanyo ungatsala iintsuku ezinhlanu zonke. Lo gama umdlalo we-over ezimashumi-20 utsala iiyure ezifikelela kwi-8. Kodwa umdlalo we-over ezimashumi-20 ngowona ukhulayo kwihlabathi noza kubonwa kwi-Olimpiki. Now suddenly you have a situation where it's a 3.5-4 hour game. It's ideal, it can be played within a day, it's just about a little longer than a football match, and that's why it's suddenly such a big property. Umdlalo we-India noMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi utsale umdla wabantu abayi-44 million, babalelwa ku-600 million abantu abayibukele kwezobuchwepheshe letumente ukuza kutika ngoku. Ukubheka phambili kungalindelwa ingeniso ethe kratya kulo mdlalo. So they're looking at the 10-fold increase in revenues, and that's easily possible because cricket is just that big a property. Ngamazwe alikhulu anomdlalo weqakamba tshishilili kwihlabathi kodwa angaphansi kwama-20 akhuphisana kumanqwanqwa ehlabathi. Ngamazwe amathandathu alindeleke kwi-Olimpiki ithethe ukuthi kuza kubethwa intonga. uMzantsi Afrika neIndia ngawona mazwe kulindeleke nakanjani abheke kwi-Olimpiki ngo-2028. Hayi ke siziqukumbela njalo ezemidlalo makholkhol siyaqenqeleka namhlanje. Siyaqenqeleka. Kodwa ke ndithe xa ndiphawula kwezi zemidlalo owona ndiwulinde ngabovu kule weekend siza kuyo Kaizer Chiefs neOrlando Pirates amasa bekwelangeni. Jonga umphokoqo unexhala. Unexhala umphokoqo kuzabanzi. Kodwa ke zombini manje ndiyaqonda into yobana ziyadizeva. Xa sijonga kaloku ne-Carling Black History nayo yenze izinto zayo. So bobabini manje bayadizeva. Kodwa ke ufuna kuwine bani wena? 2-0. Andishonga uba ngubani kodwa ndithi score 2-0. Sawubona Monday if ngichanile. Right mbukeli we-Ekhaya Jikelele siziqela ke siziqongqotha ngolo hlobo ezemidlalo. Masithi qhwi evenkileni masibhatala amatyala siyabuya. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Iqela ke le-IFP sele liphakamise ivoti yongathembi ubunkokheli bukasodolophu waseThekwini umxolisi Khawunda. Oko ke kuzemva kweziganeko eziliqela ezehlileyo neziye zadala ifuthe elibi kwibhunga laseThekwini. Kuzo ke singabulela umba wenkxaso-mali bijolise kumsitho wamawonga iSAMAS izityholo zokubhatalela ukusingathwa kwenkomfa ye-ANC Women's League kunye ke nokubuyiselwa kwemali
engaphaya kwe-1.5 billion yerandi kuye unondyebo. Ngoku ke siqhagamshelana nenkokheli ye-IFP eThekwini uceba uMduduzi Nkosi nokuzasichazela banzi malunga nesigqibo sabo sokuphakamisa ivoti yokungathembi ubunkokheli bukasodolophu waseThekwini. Yena kaloku umxolisi Khawunda. Masikwamkele Mnumzana uMduduzi, sikwamkele enkqubeni. Siyabingelela kuwena Kholosana kubabukeli bakhe emakhaya. Enkosi kakhulu. Mnumzana, ingaba yintoni ethe yakhokhela kungathembi ubunkokheli bukasodolophu waseThekwini umxolisi Khawunda? Abantu baseThekwini nabantu ke base South Africa bayazi ukuthi iTheku selihlale libe kwabezindaba ngezinto ezimbi kangakanani. Uzokhumbula ukuthi uAuditor General ukhalile kakhulu ukuthi kunemali esetshenziswe ngendlela engafanele engaphezu kwa-5 billion irregular expenditure. Asilokuthi ke sikusupporte ukuyiregularize njenge-IFP lo mali ngoba sisuke sikhaliswa ukuthi akuplanwa ngendlela efanele kuyo futhi lo process kunokuganga kokusebenzisa imali ngendlela engafanele. Umkhandlu oTheku kuNdaba mlonyeni la khona kusebenze imali eyamasipala kwi-conference yabantu besifazane be-ANC. Nakhona lokho selenziwe uphenyo, sekuyinkinga ke manje ukuthi balethe i-report, kodwa njengama-opposition parties siyayidimanda, siyayifuna ngoba kunomuntu ofanele axoshwe, ngoba kufanele sichaze ukuthi wayisayina kanjani ukuthi kusetshenziswe imali kamasipala kwi-conference ye-political parties. Ziningi izinto ezikhalisayo eThekwini. Abantu bayazi ukuthi uGodeben akaze uhambe, umoshwa enkulu imali le namanje yagadwa eziteshini akwenzeki lutho. Udaba le-RMS esasikhala ngalo njenga-IFP lifaka ukuthi luzomosha imali ngoba olwalukhona i-billing system, i-coin system yayingenazo iy'nkinga, kodwa namhlanje sebefuna ukuthi ayishintshwe. Imali yabakhokhi bentela njalo le. Ukuthutha kwendle eThekwini amapayipi aqhumile, uma uyihambela nje abantu bakhale ngendle bashuthele njalo, izindlu zabantu ziyawa ngoba infrastructure eThekwini yawa, udaba longabi clean kwamabhishi. Ziningi izinto engahambi kahle, abantu ke behlale some months, some days bengenawo amanzi, some weeks. Lokho nje ukukodwa kusho ukuthi ayikho indlela okuhlelwa ngayo ekahle yokusebenza ukusevisa umasipala ngoba imali nje izibuyela emumva ingoba yayikhishelwe udaba lama-floods. Now uma ngabe ama-floods ke sesithwe nawo u-1.9 billion sesihluleka ku-3 months ukwenza ushintsho empilweni zabantu, okukhomba khona lokho ukuthi umthetho sisekela olandela ngoba umthetho sisekelo uthi abantu base-South Africa fanele bafumane i-service delivery komasipala. Akwenzeki ke lokho. Umeya usupervisor ka-city manager, usection 152 osho lokho. Uma engakwenzi lokho kufanele ke sifake imotion yokuthi sithi ayakahambe ngoba u-city manager une-staff ngaphansi kwakhe including o-deputy city manager esingapheka 20,000 saseThekwini, almost 30,000. Bonke laba bantu benzani uma kuzokhala ngokuthi umsebenzi awenze kahle kunezimali ezizeyibuyele emumva, udota awuqoqiwe ey'ndaweni esihlala kuzo. Just recently kube nala ubona khona nje ukuthi ubudedengu obuningi. Kwakhona la ongena afraud ama-signature abasebenzi akhokhela inkampani ngokwakhiwa kwezindlu kungekho umsebenzi awenzile. Konke lokho kusho ukuthi ama-systems aseThekwini aluze ngale ndlela yokuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi agange. Ngakho-ke asikwazi njenga-IFP ukuhlala sisonga izandla, singanqeke namanye ama-political parties ukuthi cha kabasilekelele ngoba iTheku lidinga ubuholi obuqotho obuzokwazi ukuthi ama-ethical behavior abalulekile, take decision azosiza abantu bakithi eThekwini. Ngikhuluma nje abantu abakhokha ama-rates la eThekwini sekancane kabi ukuthi bakhuthale ukuyakhokha ngoba babuza ukuthi yini abazoyikhokhela uma behlale bekhala nge-service delivery ngaso sonke isikhathi. Yikho-ke sithi hhayi ngoba mhlambe sifuna nje ukukhuluma nani nabezindaba, kodwa sekuyisikhathi kwenzeka izinto ey'ningi ey'wrong eThekwini. Sekufanele ukuthi sihlale njenge-opposition parties sibukhiphe ubuholo obukhona. Ya, iyavakala Mnumzana Inkosi kuba apha ubalula izinto eziliqela enikhala ngazo. Uyathi into yokubana into yokubuyiselwa kwemali sithetha apha nge-1.5 billion yerandi. Siphinde sijonge nakhona into yokubana inkxasomali kumsitho we-SAMAs nokunye othe wabe kanti ukuthi thatha kule
itafile. Uyatsho into yobana uyathanda into yobana nichophela phantsi nabanye bezopolitiko ngokwengxoxo nangokuphefumlelana ebeninako noogxa benu namanye amaqela. Ingaba nisibona siphumelela kusini na esi siphakamiso senu sokuba akhutshwe umxolisi njengosodolophu? Angisho nje ukuthi nayo leyo kuxhasa kwamasamo ubani besingabanga umsindo as opposition parties including esishayamthetho ngabe le yamali engakigidi engakaya zasebenza ungazi ukuthi zizokwenzani. Izo zonke izinto ezenza ukuthi sithi siyabanxenxa oza kwethu. Ngisho nje ukuthi njengamanje abantu esingabazi ukuthi bamiphi iyona iEFF okuyona bona basebenza nayo. Kodwa ama-political parties amaningi athi cha sekuyisikhathi eside, it's long overdue, kufanele ngabe sekwenzekile empeleni ukushintsha nje bonke ubuholi obukhona obuhola umkhandlo waseThekwini, ngoba akwazi dadewethu ukuthi abantu baseThekwini bangasafarisha kangaka. Sikhuluma la ngometro ocontrol ama-billions every financial year, siphasisa ama-billion. Asikhulumi la ngomasipala ocontrol ama-millions amancane, kodwa iy'nkinga ziningi eThekwini ngalendlela yokuthi uyabona ukuthi akukho kwenziwayo. Abavakashi sebeyanqena ukusuka emazweni abo beza la. Ngakhuluma ngo-2016 ukuthi ake sibukeni udaba laba abantu abahlala emgwaqeni ngayo sikhathi babe 1,500 i-estimation. Njengamanje baxakile eThekwini, bashaya iy'moto zabantu. Akudingi izinqulo nje ubaholi ukuthi kubuningi ubugebengu osebenzeka manje obenza ukuthi abantu bengakujabuleli ukuthi bebeseThekwini. Uma ezomnotho zikhubaza ubugebengu kusho ukuthi nomasipala khona imali engakwazi ukuthi ingene kuyo. Isigqibo sokukhupha ukhawunta sinako mhlambe ukudala umlo nengxabangxaba kwibhunga laseThekwini apho sizawubona into yobana kuyaxatyanwa kukho mnandi. Akufanele kube njalo. Sikhuluma la ngenye yama-guide akhona ukuthi uma ngabe ubuholi bameya bungasathenjiwe engenzi kahle naphethe nabo kufanele kufakwe imotion. Uzokhumbula ukuthi eThekwini akufani nakweminye imikhandlo la kuhlala khona ngasonke isikhathi ngena ama-motion, kodwa sekuze kwafika la ukuthi asifake imotion yokungamthembi umeya ngenxa yezinto ezenzakalayo eThekwini. Abantu uma bekhala left and right ngendaba ye-service delivery ekubeni bazi kahle ukuthi iThekwini licontrola enkulu imali le, asikwazi ukuhlala sithule. Akufanele-ke kuliwe uma sekufika lapho. Kufanele abantu bavume ukuthi sihlulekile, asisebenzile, ngoba nabo abafowethu baka-ANC bayazi ukuthi bayihluleke kangakanani ukwenza umsebenzi eThekwini. Ukuba siyaphumelela ngeneni isiphakamiso senu yaye akhutshwe umxolisi counter, ingaba nifuna bani endaweni yakhe njengosodolophu? Well, njenga-FP asikho fast ukuthi ubani esithi simfunaye. Kuma-opposition parties mayesehlala ukuthi athathe isinqumo ukuthi ubani ongabe kuwukuthi useyakhishwa. Fanele nazi ukuthi i-IFP hayi ngoba ifake le motion ngoba ifuna ukuthi kube yiyona ehola idolobha. Baningi abaholi abanohlonze kwi-opposition parties besisho nje ukuthi sidinga ukuthi sonke sihlale phansi sivumelane ukuthi uma sekwenzekile ubani esimthembayo thina sonke. Nala khona abantu baseThekwini boba nalo ithuba lokuthi bephefumule, ikakhulukazi ama-Ratepayers Association esikuma-group amaningi nabanye ozakwethu ngoba bahlale bekhala kithi ukuthi akwenzeki lutho kwangempela eThekwini, amabhizinisi abo ayafadalala. Njengamanje nje ngingaqinisekisa ukuthi bajabule, bayathandaza ukuthi engathi kungagcina kwenzekile ngoba bakhala nange-arrogance. Uma bekhala ngezinto kumeya abafisa ilungise, umeya akanaso isikhathi esikahle sokulalela aba-addresse ngendlela efanele. Akhulume njengosodolophu ukuthi umphathi uyabezwa uhambe kofikswa iy'nkinga zabo. Sifuna ubuholi obunjalo, umuntu ozokwazi ukuthi ethical behavior abalulekile. Kufanele athembeke kubantu baseThekwini, kufanele kube ukuthi uyabalalela abantu baseThekwini uma sebekhulumile. Noziyavakala izikhalazo kwaye ke omnye ngazibuza into yobana ibe nithuleleni ixesha elingaka nakhetha ukuza ngaphambili ngoku kanye ngexesha lonyulo lukazwelonke kuba umba we-service delivery ngumba ogqubayo nyaka wonke. Kutheni nazokhetha uba nithethe ngale nto ngoku? Uma ukwamasipala kunento eningi oqala uyikhuluma ngaphakathi. Uyikhuluma-ke kuze kufike la ubona khona ukuthi ukhuluma nabantu abanokhonkolo emadlebeni. Ayikho-ke enye indlela yokuthi singanyakazisa abantu abaphethe ngaphandle ukuthi senze lokhu. Uma bengezwa
sisa-engagana sikhuluma as political parties. Asikwenzi lokhu ngoba mhlambe sekuzoba ukhetho. Yake yangena emotion na ngaphambilini. Ngicabanga ukuthi kwaku last year mangabe kwangekho early this year eyayifakwa abafethu be-Democratic Alliance. Sayisupporta njenge-IFP, the same EFF eyamvikela umeya ukuthi angaphumi esikhundleni. The same EFF ebekade ithu ku-city manager akangawuhlalela umhlangano ngenxa yokuthi kubuyela imali emuva. So asazi-ke this time around noma basazomvikela yini nama-parties lamancane abalekelelayo. Ngiqonda ukuthi-ke hayi ukuthi emotion ngena manje. It's only that isifakwa i-IFP njengamanje. Eqaleni yangena emotion. And makukhona abanye uma kuthiwa iphumelele abayifakayo soyisupporta futhi njenge-IFP ngoba sifuna abantu baseThekwini at least bebone kuba noshintsho labantu ababakhathalela abasebenzelayo. Abantu baseThekwini abasho ukuthi bafuna ama-bridge amakhulu, bafuna ukubona izidingo zabo zenzeka. Long time ago la wagcina khona ukubona kwakhiwa izindlu. Abantu bayibuza nama bohlala kuma-informal settlement kuze kube nini. Abantu bahlezi kuma-transit camp for so many years, more than 10 years. Izindawo lezo ezazakhela ukuthi kuzobe ezesikhashana. Ngasonke isikhathi siyakhuluma ukuthi akulungisa izinto ezithile. Kodwa abafuthi mebengezwa sekufanele kusebenzise enye yemithetho ekhona ekulawuleni komasipala. Sibuza nje kuba kaloku omnye angathi indlela yenu yokhankasa since sijonge ku-2024 elections. Kodwa ke ungathi mhlawumbe ingaba zeziphi inkqubo zangaphakathi kwibhunga laseThekwini eniye nazithathela ingqwalasela nalapho nibone khona ukusilela kukamxolisi Khawunda ekwenzeni umsebenzi wakhe? Uyabona uma ngabe nisebenza kufanele nilalelane meningabaholi. Ngizobuyela le yokuthi abantu bacabanga ukuthi sifaka emotion ngoba sekuyisikhathi sokhetho. Uma ukhuluma nomuntu osuke ephethe ngalo sikhathi usuke unethemba ukuthi ninensebenza naye uzolalela. Kuningi la sasihlala esikhala khona bengokuqala i-IFP kule financial year ingayisupport ibudget. Izathu ukuthi awukwazi ukuthi ngasonke isikhathi kuhlale kubolekwa imali engaphe kwe-billion ye-infrastructure. Kodwa lo mali isingakwazi ukubona ukuthi yiphi lo infrastructure every financial year. Number 2, sikhathele njenge-IFP la khona ngasonke isikhathi kuyaphasa ibudget. Kodwa kubahlale kuba nemali nama-grants abuyele emuva kuthiwa umasipala uhlulekile ukuspend. Ingoba mhlambe kunenkinga ye-capacity yini noma mhlambe kune-political interference or mhlambe kunama-squabbles, internal squabbles within ama-officials. Yilezo zinto ezenza ukuthi sekufanele senze noma yini ukuthi silungise isimo saseThekwini. Abasebenzi baseThekwini uma ukuthi sebehlezi kwi-cushion zone then sekudingeka i-leadership entsha ezokwazi ukuthi iyenze u-city manager asukumele umsebenzi wakhe. Mnumzane uMduduzi, masibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyathokoza kakhulu nathi ngesikhathi senu. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele lowo ke ibingumduduzi inkosi noyinkokheli ye-IFP eThekwini besetha naye ke malunga nesiphakamiso seqela lakhe songathembi ubunkokheli bukamxolisi Khawunda. Kanti ngokumbukeli masithi qhwi sithatha ikhefu kodwa ke kusekuninzi esikuphathele kona njengoko siqukumbela inkqubo yethu kwiyure yokuqala.